Počitovani patrače, dobri večer. Za nješkajši televizijni magazin našo kolegove za vas prerihtali prilohi na šljedujúci temi. Pred troma mešacami jamenu potrafeli veliki viljevi, a hraždanje po nješka čustvuju pošlitki toho nješčesa. Учашники стретнуца по програми нашчевели сербску и руску церкву, як и етно хижу у тим месце. Prawe, kad smo robili anketu, jedan nakupac ponukal 6 dinari i poneže nie dostał robu, rišel čekat zvečer. U nas davanju žedah to nie zostaje vožit geregi doma. Naša ekipa mala na hodu na Ščivic i jedno valalske turistično gazdovstvo na samej hranici z Hrvatskom. Fotbalere Bikiću njemaju treningi, to uglavnim starši bavljače pred zakončenjom karijeri i tu prihodza ljemke zmahanja. Jamena Mali Valal u Srime, ktorý nažalj poznati potim že stradal u majskih viljivo. Hotim mesece sme často sluhali pred troma mešacami, ali už teraz še holjem da kedi spomnje, nje preto že problemi tam rišeni, ali še vi patra na taki podji švitko zabuva. Katica Jež, narodzena Kanjuh, jedina ruskinja kotra žije u Jameni, a jak nam hvarela pred kolo 200 rokami, tu buli až 48 ruskih hiži. Buli Orsakovo i Maljikovo. Teraz išće jest ih potomci, ostali pramučata i boše dzivki z tih hižoh podavali u Jameni. A moj ocec zo Šidu, jaka Njuhova, a moja mac z Jameni. I ocec prihodec 47. roku tu na poljoprivredno dobro da robi i tu še upozna s moju maceru i mač še odala za njo i pošla s njim do Šidu i do 56. roku sme bivali u Šidu i već se ocec zaše vracel na ekonomiju, tu sme tak i ostali i mač mi isto naučila rusinski da bešeduje, naučila me da varim, šitsko, znam šitski jedla da rusinski da pravim. Gdje bešedujete li po ruski? Pa ja teraz po ruski bešedujem ljem, kad pojdeme, bo ja u udruženju žena, máme udruženje u Valalje i već ideme na druženja, pa kad pojdeme do Bačincov, do Berkasova, abo do Bikiću. Dok sam bila mladša i dok moja teta u Petrovcoh, u Hrvatskoj žila, već kad sam tam išla, tam sam isto bešedovala. Inače, nemam s kim da bešedujem. Pred troma mešacami jamenu potrafeli veliki viljevi, a hraždanje po nješka čustvuju pošlitki toho nješčesa. Ja pošla z moju njevestu i z unukom išće 17. maju, a sin mi ostal do njedzelji, ali 19. maja bilo najhorše. Već smo šeli šitske, da vidu već voda je z hiži, ktori mali do oblakoh vodi. Ali moja hiža nje, mi našu uličku volaju išće Gornjani, zato že sme najvišli, takže je mi za hrada pošla. I na pretku tu malo bilo vodi i u sušeda, bo moj plac malo višli, pa to mi u sušeda malo mi, tak jedno, možda 20 cm že bilo. Perši raz prišla domu, posle, ja domam, 11 dni, već kad sam vidjela u zahradi, tam bilo jezero do druge ulički. To bilo jak jezero, moja zahrada. Ljem vidjela sam kolje od paradičov i do Mišitsko, do šljivki mi pošli, šitski še osušeli, bo bili u vodi. A u dvore sam njemala. Ali hevti, ktori mali vodu u hiži, ktori mušeli šitsko da porucaju, im češko.
U Jameniju majskih viljivoh 200 hiži buli pod vodu, 12 zvaljeli, a u 30 njemož bivac. Predsjedatelj Sovitu mestnej zajednici Jamena, Miodrag Starčević, variže u Valalje uručeni rješenja o precenjovanju škodi, s kotrima Valalčanje njezadovoljni. Pored tih problema imamo izražen problem u poljoprivredi gdje Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Srbije još nije izašla sa programom mera vezano za poljoprivrednu proizvodnju, a to ove meštane najviše i tišti, jer 95% stanovništva naseljenog mjesta Jamena živi isključivo od poljoprivrede. Tako da i ti problemi jesu najveći. Naravno, pored tih kuće jesu problem. Do početka oktobra treba da se saniraju, da se ljudi usele, a bojim se da mnogi neće uspjeti da se usele u svoje kuće i da će zimu dočekati u vrlo teškoj situaciji. Tota ulička, gdje še teraz nachodzimy, wola się Novosadska i ona była jedna z najpotrafenših u majskih viljivoh u Jameni. U tim valalu njet gazdovstva, kotre nje očkodovane z viljivami, kotri potrafeli tot valal. Mesto, že bi pošlitki z časom bljadli, žitelje hvarja, že še voni vše vece vidza. Dom Petra Pinčiča iščevše šator, bo mu hiža jedna z najbarži očkodovanih u viljivoh. Jeho hiža u druhej kategoriji i malo mu budzvi placene 200.000 dinari. Po jeho slovoh, to malo penježu že bi še osposobela za bivanje. Evo već treći mjesec dobio sam rješenja koji sam uložio žalbu, drugo također žalbu. Danas sam uložio žalbu i Republičkoj komisiji za procjenu štete, jer smatram da prva procjena koja je urađena, a to je druga kategorija, 200.000 dinara, da sa tim ne mogu uraditi ništa. Da će više koštati ruke majstora, a kamoli materijal i ostalo. Vreme prolazi, vreme ide brzo. Koliko ću uspjeti, ne znam. Krajem septembra, zna se, već dolaze mrazevi, dolaze hladnije vreme. Da li ću uspjeti sve to da uradim, zavisi i od sredstava koje dobijem, jer nisam samo mogućnosti sve to da odradim. Jaka češka situacija u Jameni hutori podatok, že jest tih kotri iščevše dostavaju pomoć poživi, ali nažalj i tu jest problemi. Pogledajte da vidite šta smo danas dobili od naše mjesne zajednice za hranu. Je li to za ljude da jedu? Je li ovo za ljude da jedu? Je li ovo za ljude da jedu? Je li ovo? Je li to za ljude da jedu? Je li to za ljude da jedu? Šta se desilo sa namirnicama? Miševi su pojeli, najverovatnije da su miševi pojeli. Pogledajte unutra šta je izmetao od njih. Vidite šta je unutra. Evo, pogledajte. To je tu kao izjedeno sve. Prehodzaci po ulicoh, kotriljem pred mešacom boli pod vodu, naistce sme počustvovali, jaki brigi trapja žiteljov Jameni. Od urjadovih osoboh mož čuc i že še intenzivuje pomoć u najhodzacim periodze zbog lokalnej samoupravi i pokrajini, kotra ma pririhtanu programu obnovi, zo skotruše život u tim mesece vraci do normali. Večera do rana pospanja nema, prišao listom zaltra rukovati na milu čeka. Otvorže mi mila okenečko, išće raspritulju tvoje ličko. Počekaj mja, 12 liročki moja frajirečko. Otvorže mi mila okenečko, išće raspritulju tvoje ličko. Počekaj mja, 12 liročki moja frajirečko. Kamaratja so špivom ruki, ja mužu i ti. S rodičami, bratom i so sestrom
duša rozlučiti. O mene mamo ne starajte, lepi mi na milu pozivajte. Ja vam svojni listok nek napišu, dobrišća majte. O mene mamo ne starajte, lepi mi na milu pozivajte. Ja vam svojni listok nek napišu, dobrišća majte. A ponoću mila mnje spavalaš, ja mi vidala. Kredi sa mnom, išći to drugi nikovo čekala. Ja ti ti mila žebi znala, ti to pro mene buva stara. Teraz ljublju, tri ročki moloču, to da moja prava. Ja ti mila žebi znala, ti tak pro mene buva stara. Teraz ljublju, tri ročki moloču, to da moja prava. Zo sveci programami i promocijami naščivami virskim obrazovnim i kulturnim ustanovom u Šidze i Bačincoh otrimani 20. jubilejni stretnuca ruskih osnovnih i štrednjih školoh. Zoz školsku programu u osnovnej školi Branko Radičević u Bačincoh otvorene 20. jubilejne stretnuce prosvitnih robotnikov i školjaroh osnovnih i štrednjih školoh, gdje nastava ukončuje na ruskim jaziku i školoh gdje naš macerinski jazik, literatura i kultura vyučuju fakultativno. Mně i lokalne samoupravi drago, že tih dňoh, keď máme dva jubileji, znači jedan, ktorý posvećujeme tej školi, znači od 190 roky, jak še narodzil Branko Radičević, po ktorom tota škola i nosi imeno, i z drugog boku, jak prešlo 180 roky, jak prišli Rusnaci do Bačincoh, že eto u sklopu toho mi máme nagodi da obeležavame i 20 roky, jak toti stretnuca školoh srednjih i osnovnih, gdje še vi učuje ruski jazik tirva. Eto tak, buc na takih ki sposob domaših jedne take manifestacije, tu vam ževeljo znači ne samo za kulturu, za književnost, za jazik nas Rusnacov, nego dom, že uopšte ma u tak jednej multikulturalne, jednej multinacionalne sredini, odnosno štretku značaja, pogotovo teraz, keď za kratki rok budeme mať baš i bori za toti naši nacionalni soviti. Dom, že Nješka Šitski, ktorí budú tu prisutni, že pozbraju krasne utisky i o Bačincoh i o cale našej opštini i že Šitski požadaju da še zašto jednog dňa vraca i govorim, a mi še potvrđujeme da budeme maksimalno dobri domašini. Učašniki stretnuca po programi naščiveli serbsku i rusku cerkvu, jak i etno hižu u tim mesce. Stretnuca predluženi u Šidze, gdje učašniki naščiveli galeriju Sava Šumanović, muzej Ilijanum, osnovnu školu Srimski front i vladičevsku rezidenciju Ruski dvor. Na šidskih lokacijoh dočekali ih domašnji i poupoznavali učašnikov stretnuca z ich djelnoscu i aktivnoscami, davajući okremni akcent na aktivnosti vjazani za rusku zajednicu. Co še dotyka stretnucov, dobre, že stretnuca organizovani, poneže
Treba, żeby się dzieci stretali zo z drugih stretkoch i zo z drugih školoh, nieljem zo Srbiji, ali i zo z Horvatske, gdje še tiže vyučuje ruski jazyk. A co się dotyka strednjih školoh, môžem povedať, že toho školskого, odnosno idúcoho, ktorý počína 1. septembra, že budeme mať može i mali problem, co się dotyka samого šidu, z ohľadom, že číslo djecoh še zmenšalo, odnosno, že še číslo djecoh, ktorí Rusnáci zmenšalo, malo ih upisalo strednji školi, ta slučuje še také, že še oddelenie zmenša, odnosno zainteresovaní djeci je malo. Uglavnom še poteraz upisovali i djeci, ktorí Serbi, ktorí Slováci, ktorí Horváti, chodzeli na ruski jazyk. Međutim, jak to sam varil toho roku, bude menji djeci, takže već naiđeme na mali problem, co što dotika samoho organizovanja. I s tim malim čislom probujeme organizovati, z ohľadom, že iševše, co što dotika srednjoškolskoho urovnju, nje zrobene finansovanje, ta chvíľkovo so s djecmi, odnosno i prešloho školského roku sme robili jak projekt robotnji. Takže še nastava bukvalno nie može organizovati, ali organizujeme robotnji, gdje ih probujeme zainteresovati prosto za ruski jazik, rusku kulturu, literaturu i podobne, gdje oni na dajaki svoj kreativni sposob možu ukazati sve to, co znaju o Rusnacoh, abo da su na tih robotnjoh naučiti nove. U osnovnej školi Sremski front učašníky še stretli so dakedišnjim i terašnjim direktorom tej školy. Dakedišnji direktor, pan Nikola Knežević, bol jeden zo hlavných porušovačov vyučovanja ruského jazika u sremskih školoh. To su bila vremena pionirskog rada i trebalo je, da ne kažem, imati čvrstu volju. To boli časy pionírskej roboty i trebalo mať stvrdú dzeku i stanovisko okolo toho problému. Mne osobne zavadzalo, poneže som odrasnul u vecej nacionálnej zajednici u Berkasove, čom dzeci zo tej národnosti nemajú nastavu, lebo časť nastaví na svojim macerinským jazyku. To bola osnova, odkiaľ sme rušili. Dzekujúci aktivnosťom Društva za ruský jazyk, skorešickoho dzekujúci tej našej bačinčanky Irini Papugovej, mali sme to tie aktivnosti i nebolo nám žaľ trudu ani šľobodného času. Dumam, že sme nejaké stvari dovedli do konca. Ja osobne zadovoljný so s obsahom, ale dumam, že še može i veci. Skorešickoho dumam, že problem u familiji. Bo familija išće vše nesigurna, co to teraz znači. Z druhého boku máme i nejaký druhý očažujúci okolnosti, a to skorešickoho preobterchovanosť škoľarov. Znam, bo som starší prosvitný robotník, da kedy norma hodzinoch bola povedzme za škoľaroch druhých klasoch 18 hodziny, a dneška prejk 21 hodzina. Znači rižni programi, vyučovanje stranskog jazika od prvej klasy osnovnej školy, graždanske vospitanje i tak dalje. I to, vjerojatnje, bojim še jedna od pričinov, ktorá zopera rodičov, že by djeci posilali i na ruski jazik. Ali to nie treba, že by bolo obterhovanje. To treba, že by bolo jedno stanovisko. Že djecko treba, že by znalo jazik jednoho svojho roditelja. To moje osnovne stanovisko. Ja, keľo môžem so svojima intelektualnima sposobnosťami, vše pomôžem, že by to tie aktivnosti i nadalje trvali. Toto, co na plánu ruského jazyka započal predchodný, predlužuje i terašnji direktor osnovnej školy Sremski front, pani Vesna Kuzminac. Ja stvarno želim da sva deca uživaju sva svoja prava koja im po Ustavu pripadaju. Pa isto tako, samim tim... Ja naiste žadam, že by šitski djeci mali svoje šitski prava, ktorí im po Ustavu pripadaju, a s tim i že by pestovali svoj macerinski jazyk. Skore šitskoho to zaviši i od ich rodičoch. Ja še všelijak budem trudziť, že by im co še školi dotika zrobila šitsko, že by im i rodičok i školjaroch motivovala, že by prilepeli na stavu na ruskim jazyku i že by to vyučovali tak, jak treba. Oni za teraz to tu potrebu zadovoljujú so s účastovanjem u kulturno-umetnických društvoch. Međutim, treba ih pricahnuť do školy. Dumam, že prava dráha a práve moja škola toho roku ide k tomu, že by še prestalo prilapjovať skojdzejaki novotariji, a že by še šitsko, co sme poteraz naučili na rižných seminároch, počalo primeňovať u nastavi. Znači, nastava idem nastava. To bude prioritet tej školy. Iste še to odnoši i na výbornú nastavu ruského jazyka. Musíme ponúknuť kvalitet i dať sa interesantne, co motivuje škoľarov, že by vybrali ruski, bo oni to treba, že by vybrali. A keď to doživujú, jak coška, co im dopite,
a može vyberac, a oni vyberú da su inše. Na nas stoji, že by oni to vybrali i sceli. Ruski máme tu u Šidu, kombinované odzeljenje kolo 10 školjaroh, i máme nastavu u Bikić dolu. Od peršej po štvrtu klasu tiž kombinovano 10 školjaroh. Teraz, to co musíme zrobic, to Berkasovo. U Berkasove tiž jest ruski familiji i toho roku musíme motivovať z rodičoch i dzeci, že by i tam rušela nastava. 20. jubilejne stretnice zakončene zo kulturno-umetnicku programu, promociju knjižkoh i dodzeľovanjom podzekovanju učešnikom i domašnjim u Šidskej osnovnej školi Branko Radičević. Nazdavam, že to dajak draha da še uči dalje ruski jazik. A bars še bojim, že ako še prestava, eto to mi najveći strah. I u nas, jak patrim u tih naših njomnikoh i še menje ruski prezviska. I tracime u tih mešanih maženstvoh, tracime to naš ruski švet i ne možeme pozberati dzeci. U familiji še menje bešeduje. I jakošik patrime to ti alternativni akvarja drahi, da dzeci teljo čuju i uča. U našoj školi, tu u tej matičnoj školi, mame i od prešao do 4. klasu jednu grupu jakvari, a to samo 5-6 dzeci. U tej staršej isto tak. U Bačincoh mame jednu, ali i serbski dzeci uča, ali je to od 5. do 8. klasi. Od 1. do 4. klasi teraz musíme napraviti akvarime roditeljski sastanak, da povalame i da vidíme, ktori to maceri ruskinji i da vidíme, či imaju dzeku, da dzeci uče ruski jazik. Bo u Bačincu hodje škola prehlašena od okremnog značenja za ruski, to naš švet, ali mi od 1. do 4. klase nemame ani jedno ruske prezvisko. Ani jedno i to mi jakošik strah mi. Bolo mi bar zmilo, že sme dneška boli u Bačincoch, jak i 1994 roku, keď sme še poradzeli, že še budeme stretať. Vtedy bolo bar malé číslo v školoch, u ktorých še vyučaloval ruski jazyk a výborný predmet. A veše každý rok priključovali školy zo Sremskej Mitrovici, zo Gospodincov, zo Zverbasu, zo Skuli. I evo toto číslo i teraz 100 ponad 10 našo ruski mesta, a bizovno i ponad 30 školi u ktorých še vyučuje ruski jazyk a výborný predmet. Znači to tu mrežu školov sme otrimali, co mi bar zmilo. I nješka tu boli nastavníky tako zo šitských mestoch, to naše učiteljki, nastavníci, profesorki ruského jazyka. I oni privedli i po 3-4 djeci, školjaroh, ktorí pred počatok novoškolského roku i prišli, druželi še tu, poznali še. Imam napomnjen še sresnuca še inša gotrimuju u juni u Mešacu, ali je previljivi, prave u opštini Šid. Mi preložili to ti sretnuca za, nješka ostatnji dzenje, možda ponzelak počina i nastava u školi. Bilo fino, bi hodzali sme ruski dom, galeriju, cerkvi, školi i take. Najveći še mi pačelo od školi, bar su veliki. A pačelo mi še kad sme boli u galeriju i kad sme opatrali takve fine slike. Bilo mi bar skrašnje. Poznala si novih tovarišov? Poznala sam novih tovarišov. Srimske stretnice prosvitnih robotnikov otrimane u ramikov označovanja 190 rokoh od narodzenja Branka Radičevića i 180 ročnici od naseljovanja Rusnacoh do Bačincoh. Milišu, a ičku
očima, treba mi doktora šonima očima, ne hoću da toho što bi znali čiti, ne hoću da toho što bi znali čiti, ne hoću da toho što bi zna ljubiti, ne hoću da toho što bi zna ljubiti. Toho premenljivoho i švižoho ljeta nje bilo veljo na hodi za slaziče zoz Geregu i Dinju. Produkovatelje u hlavnim nje zadovoljni, od jezdi takih, tori tvrdza, že prešli dobre. Prilog o produkciji tih ljetnih lakotkov znjati u Đurdjove, poznatim geregarskim kraju. Geregi i Dinji z roka na rok vše riče može vidjeti na Đurđovskih poljach. Vše menše číslo porastov, ktorí zainteresovani sadziti toti ljetni lakotki. Đurđevo imalo tradiciju setve bostana još pre 50 i više godina, međutim... Đurđevo malo tradiciju sadenja bostanu već jak 50 roki, ali u ostatnjih rokoh porok nosi bar zmenšani. Pričina cena niska, ukladanja vše vekši, a kupcov jest vše menji. Ostali sme 10-15 produkovatelja u našem valalje na 20-30 svoljtov, pitanje čiji teljo jest. Toho roku sam mal Geregi i Dinji na 2 hektari, abo 3,5 lanci. Geregi bilo skoro 2 lanci i 3 fertalji, a Dinji bilo skoro 3 fertalji lanca. Jak ste prešli? Ja toho roku zadovoljni, hoć drugi utorja, že bi, mogli biti iще baš zadovoljnejši, ali ja zadovoljni toho roku. Neka se isplati, a neka se nije isplati. Današovi plasi danas nje. Kad bi bilo kupcov, bilo bi ljepše. Da ide bolje, isplatilo bi se nešto. Znaš. To zvičajno kupuje od vas? To uglavnim Romi, drugih kupcov jest malo. Filjko ovo še predava po 7, 8, 10 dinari. Perši prehodzeli po 15-20 dinari. Da mu kažem primjer, jedan šleper kupuje... Naj vam povem priklad. Jedan šleper kupuje drobnejši geregi po 3-4 dinari. Tak i v Lonji bilo. Na veliko inšak normalni geregi idu po 6, 7, 8 dinari, ali po 9 češko. Na kazi čuju 9 ljemše obraca. A na falat, na pijacu u Temerinu 15 dinari. U vekših mestog su 20 i 25 dinari. Slovo o predavanju na poznatim đurđovskim plantašu, na ktorim toho ljeta, za razliku od prešli, ljem da skedo prikvači. Prave kad sme robili anketu, jedan nakupac ponukal 6 dinari i poneže nje dostao robu, rišel čekat zvečer. U nazdavanju, že dahto nje zostaje vožit Geregi doma. Ja toho roku počal rezat Dinji kolo 10. jula, Geregi kolo 13. jula i mi imali jedan lanc, sme imali pod tunelami, znači to kuščik skori oni prihodze, jego toti, takže zadovoljni sam za toho roku i za scenu, i za urožajom, to ja znam. Počali ste po vtore ceni? Počal sam po 22 dinari i Dinji i Geregi, bila ista cena. To na veljko? Na veljko, šitsko utorim na veljko, počem mi ljem na veljko predavame, nje predavame na malo. To kaže, nje máme mi ljem Dinji i Geregi, máme i beteljini, i soj, i kukuris, takže nje možeme na malo predavac. Ja sejem bostan, sejem ga ne veliku površinu. Šejem na njeveljke povrh nosi, na holjtu, holjtu i pol. Rišao sam pošat, že bim nazberal penjež za september dzivkom za školu. Za žita i jarsu nje za roku. Takže kad sam majstorvi produkovac, budze kolo 2700 evra za knjiški, šmati, kvartelj i poživu mojim dzivkom. Pa moraš nešto raditi. Mušiš da co robic. Penzija mi je 13.000 dinari, a njemam veljo žemi ani mehanizacije, ta već mušim sadzit Geregi i Dinji. Nešto više radim. Na kupcov naš čese mam trojih, štverih, ktori prihodza či po 500 ili či po 1000 ili, znači každi dzenj, abo každi drugi dzenj prihodza mi režeme. Každi dzenj režeme Geregi, takže naš čese je s kupcov. I kedy vam ostatnji Geregi pošli? Ostatnja Gerega pošla baš za preobraženje 19. avgusta. To už bilo po zazberovani Geregi, takže to už pošli po 6 dinari po kili, ali to nje boli vekši Geregi od 7 kili, takže
tak sme zakončili 19. Znači, kolo mešac dní sme každý deň rezali geregi. Ostala im njem jedna uzreta, Češka 21 kilu i daskeljo nje dozreti za švinju. To naša najvekša gerega, ktorá znači njemi je dok dajaké vekše društvo, dajaké najzeme daco da junač njeme. Znači muši buz da od 8 do 10 ľudok, že bi še uškeće našinjem da še i poje. Prešli rok bol nevýhodný za geregarov, pretože všetky geregy naraz dozreli, to prišlo do nahlo zasycenia targovišća. Preto toho roku veľi rišeli nesadic. Velju i postavalo na polju, takže ljudi bili ozda rozčarovani, abo ne znam, ali to tak bilo prešloho roku. Znači, mi prešloho roku podlo prešli z Bostanom, ali jak hvarit, za 600 dinari tam treba i da gledaš, nje. Takže ozda preto prestali. Na Bostanu jest každý deň roboty, hvari hromiš. Každý deň še muši pojít na poljo vidjeti či še da co slučelo, či treba oparac, pohnojic, a kad geregi na rošnju, muša še i čuvac. Dok njema 5-6 kili geregi, nje treba telja čuvac. Ali već kad geregi tu už pred zrenje, već kad tu nam i zajaci, da to ohradzuje z mrežu, da to z drotami, z akumulatorom, ali trebalo bi, kad še uzreje, već treba i od tih, jak hvari, od ľudzoch čuvac, bo jesu i kradnju. Mali sme toho roku i čuvara, kolo 15 dní sme placeli ho da čuva, takže musíme i za njeho obezpečiť i uslovija i mali sme kam kućicu i špohed i také, takže i za njeho treba uslovija kto čuva. A ja toho roku zadovoljni nje bilo jak od predprešloho roku, a veľo ljepše jak prešloho. Slovenija už 10 roky u Evropskej uniji i dost zrobela na zljepšanju stanu svojih raždanoh. Uložela veljo do ruralnih stretkoh, ta tam i najoddaljenša hiža ma struju, internet i asfalt, jak i šitski drugi vihodnosci. Preto tam ljehko rozvivazi valalski turizam, ktori u tej alpskej državi na urovnju Avstriji, Italiji i Švajcarskej. Naša ekipa koncom avgusta mala na hodu na Ščivic jedno take valalske turistične gazdovstvo. Valalski i vinski turizam u Republiki Sloveniji cesno povezan.
Slovenija, odkedy je u Európskej únii, veľa zrobila na rozvoju ruralnih krajev, na promociji turizma i okreme vinskog turizma. U Ramikoh naščivi tohoročnomu poljoprivrednomu sajmu u Gornji Radgoni naša ekipa mala nahodu naščivic i jedno valalske turistično gazdovstvo na samej hranici z Horvatskom. Bavimo se uglavnom vinogradarstvom. Zanimamy się z winicarstwem i walalskim turizmom, a tiž i z zahradkarstvom i statkarstvom za potreby turizma. I vino za toti potrebi. Švinji, kravi i živina še muši chovac, že bi še turisti nakarmeli. Okrem toho, hljivski hnoj še miša so skomom po džemenju hrozna i pravenju komovici i posle 3 rokoh to bude odlični organski hnoj za vinici i za hradu. Mineralni hnoj tu nemaju mesta. Na imanju 16 hektara. Moj majetok má 16 hektari, zo toho 3-4, ktorý som žal pod arendu. Na 10 hektárov vinica a ostatok ljesi, djepi i pasoviska. Mam 10 sorti hrozna. Sauvignon, Chardonnay, rajski Riesling, graševinu, šipon, bili i šivi pino, žovti muškat i traminac. Pan Pungračić še namaha dostat co čistejše vino, bez tučnih hnojov i zo co menje pesticidami. On, jak hvari, hasnuje integralnu zaštitu z minimalnu dozu fungicidov, pohvari, že bioprodukcija bez chemii to iluzija. Nie može bez vkus chemii. Međutim, taka produkcija podrazumijuje i nižší urožaj. Tu še muši dobro kalkulovac. Keď će menji pirska i slabše hnoji, urožaj bude slabši, zjaviše i da jedna horota. Všetko to vplivuje na kvalitet na dlhší čas. Moja filozofija je jednostavna. Balansovac među pesticidami i prirodu bude sluhu i za jedno i za druge njedobre. Jeszcze jedna pričina za slabše hnojenje to, že toti vinici barst prikry i sposob obrobku muši buď k tomu prispodobeni. Zvyčajno po 30% prikrosciše sadzi vertikalno do breha, a keď prikrejše, pravjaše terasi. Pungračićova vertikali i prikrejši i već jak 40%. Šešće, že jazdost i lovači, taše kramponi traktorskih gumov zatrimuju na njih. Uglavnom su vinogradi... Vinici mi zatraveni, muši tak buď pre eroziju. Obrabiam ih každý druhý rok. Frezujem, že by še dodal vozduch do žemi, že by nebula bar zbita. Jasne, že za také roboty treba mať bar dobrý traktor. Traktor za takú robotu muši byť češki 2200 po 2400 kg. Češki traktori by ispričinjeli eroziju. Jest tu drobnice, na kotriše muši obracic uvaha. Ja na tých prikrých brehoch odrosnem, volim je u šercu i rozumim ih i ljubim. Nie problem mi je obrabjec ih. Najvažnejše je provadziť chvíľu napredok i kalkulovať z rezervu po šidujúce pjeskanje, bo keď spadne diš, mušiše čekať, kedy zaš hodno vojsť na traktoru do vinici. Rezervi vše muši byť. Traktori, rozumiše, muša mať spoho na šitski koljesa. Tot Fendt kúpil 2000 roku i slúži jak keď by bol nový. Hvari, že takí veci neprodukujú. Preto v loni kúpil tot Antonio Carraro, najpoznačší traktor za ovocaroh i vinicaroh i zadovoljný je z ním. Tot rok bar nezgodný za vinicaroh nielen srpských. Ponosujú še i Horváti, Slovenci i Mađari. Dižđi každý druhý, treći deň. Každý deň patríme do Chmaroh. Keď potjerova taká chvíľa, oberačka počne kolo 3. septembra. U slučaju, že še vi chvíli, budeme mať ešte nahodi, že by hrozno dozrelo i nazberalo cukru, holjem ešte 2-3 týždne. Da jedni sorti u bobkoh už majú dosť cukru, ali jest i girizdi, co sú polovku uzreti, a polovku nje. Češko nam. Nazdavam še, že nebudeme muši skore oberať, že by sme vyratovali urožaj. Hranična smuška medzi Horvátsku i Sloveniju ide po stredku jeho majetku, po dráhe po kotrej še scihuje na ňo. Poneže taký stan, pan Pungračić musel otvoriť 2 podprijanstva za produkciu vina i má 2 rachunkov voditeľov. U tih 2 državoh vyprodukujem od 70 po 100 000 litri vina za više od roka. To bi za naš valalski turizam bilo preveljo, ta vekše količestvo predam. Polovka šeljeje do menších fľaškoh ili trojih fľaškoh, a polovku naljejem do 30 i 50 litrovih hordovoh. Najveći predavam posjetiteljom. Mam i direktne i nahradne predavanje. Bar zmalo dám do dućanov, bo sem kerova z poštredníkov, pretože mne vec nič ne ostala. Najmenej vina predáva u Sloveniji, a najvecej u Horvátskej, Avstriji i Nemeckej. Odnedávna počalo čuriť i do Španiji. Slovenija má bar veľo vina i veľo drobných produkovateľov. Targovišće je nedorobene, njet harmoniji, a konkurencija ogromna.
Preto som zaključil, že do slovenského targovišća nebudem ukladať, bo by mi za toto pošlo preveľo energii i peniežu, a efekt by bol slabý. Naš sobešednik muši biti bardzo aktivni na terenu, muši še často stretati s ljudmi, ktorí konzumujú víno i direktno predavac, bo jak vari u produkciji potrebni co vecej ruky, ali u predavanju co menji. I popri tim, že je na koncu šveta i na ver breha, gosti prihodza do njo. Vari, že žije od ljubiteľov vína, ktorí neprerivno hľadajú da co nové, co ešte nekoštovali. Má u proseku 2 grupy týždňovo, co mu celkom dosť, s ohľadom na rižne obovязky. Podrozumuje še, že celá familija, supruha i 2 cívky, robia na tým turističným gazdovstve. Keď si schopný, keď si uložil dosť trudu, već si to muši postať spôsob života, ta še muši napredovať. Inšak nemož. So turizmom še počal zanimať ešte jeho otec 1985 roku, keď Robertovi bolo 16 roky. Počali tak, že dňovú chyžu pretvorili do jedálne za turistov. Náš sobešedník poznejšie vzal avstrijský kredit, ktorý bol veľa výhodnejší od domašňoho, to dobudoval prostor. Potom vzal ešte do skeľu kredity, to jeden odplacuje druhý. Kapacitet teraz impozantný, okreme nové jedálni, ktorá príjma kolo 100 ľudzoch, a toto perša jedálňa ušorena do etnochyži. U Sloveniji valalski turizam klasovaný nie so zvizdočkami, ale so zjavlukami. Najluksuznejší objekty majú 4. Pán Pungračič zatrimal na 2, bo za toto netreba platiť nejaký taxi. Jeho objekty zaslúžujú kategóriu 3 javluka, ale jak vari, za toto by musel zaplatiť zorganizovanie komisii i vyplniť 38 rižných formulári, a toto by musel robiť i všeket licencovice. Vari, država nema sluha za jednostavne stvari. Všetko u vjazi zoznju komplikovane. Toto vam kus nie zdabe na našu državu.
Pred daskeljima tižnjami na turniru u fotbalu u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov, naščiviteljom u ruskim kerestureše, predstaveli fotbalere z fotbalskog klubu Bikić, kotri zo svojim baviskom prijemno nji spodzivali šickih. To bila i pričina, že bizme ih naščiveli i daku zveci da znali o jih roboti. Mladežski fotbalski klub Bikić i toho roku še budze zmahać u opštinske ligi Šid. Jak je u daskeljo prešlih sezonoh i teraz maju visoki cilj. Prvenstvo nam počalo prošle njezelje, 24. augusta. Gostovali smo u Ilincok i dobro smo počali, pobeđali smo 1-0. Tu smo baš zadovoljni, bo nam to jedno od čežih gostovanjah. Takže dobro počalo. Uvidíme teraz, jak bude u idućih koloh. Teraz liga dost mocnejša nego v Lonjicu bula. Prišli 5 novi ekipi. Bula neka rekonstrukcija tih viših ligov, pa teraz 5 ekipi vypadli. Takže teraz u prvenstvu máme 14 ekipi, skoro za celé opštini Šid učestvuju ekipi, takže bude i zanimljivejše prvenstvo i bude veljo dobrih utakmicov, znači bude, mada ne zdavame še, že budeme dobro baviti, že budeme tu pri vrhu među perših 4-5 ekipi bi trebalo da bude dacu. Fotbalere Bikiću njemaju treningi, to uglavnem starši bavjače pred zakončenjom karijeri i tu prihodza ljemke zmahanja. Bavjače uglavnom je plecime, šitsko tak na amaterski, dobrovoljno druženje najvećih tu u Bikiću, ja znam, su zadovoljni, že posle každej utakmici što napravi dejake večera i tako. Pa z Bikiću bar malo, máme teraz jedno, mali sme dvoh, jedan pošel do Sotu, teraz jezdimo jedan, a máme tu za Šidu, Berkasova, Sotu, a máme jedno za Stovarniku, za Horvatske, bavi tu zanazi, pačišem unazi. Co što dotika patračov, prihodza Bikićanje provaditi? Pa Bikić mali vala prihodza, pridu iz Šidu, zato že je igračov z boku, takže kad pridu iz boku da ih patrija. U vekšini malih štretkoh sport vše na ostatnji mesece za dodzeljovanje pomoci. Tak i u Bikiću i ljem pre tih kotri ljubja fotbal, klubi funkcionuje. Jakvari podpredsjedatelj Janko Romanjak za teraz maju i daskeljo sponzoroh kotri im obezpečuju značnu potrimovku, a vlasni šljevodni čas šitski ukladaju do roboti klubu, že biše fotbal i dalje bavel u tim srimskim mesece. Počitovani patrače, bilo to šitsko, co smo vam pririhtali za nješkajši večer. Reprizu možete patric na štvartok na 16 hodzin i 40 minuti i na pijatog rano na 5:30. Tot televizijni magazin už na jutre možete u celosti opatrici na našim web sajtu. U meno ekipi, ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.